Ako želite kupite pouzdane, jeftine igrice i akaunte, obavezno posjetite stranicu prodaje igrica i akaunta Srbija, link će vam biti u opisu. U ovom klipu nijedan od klipova ne posjedujem ja zato što mi GTA nije radio u trenutku kad sam snimao klip, a GTA San Andreas nemam, pa sam sa YouTube-a uzimao klipove tih misija i sečke sam stavljao, tako da ćete imati svaki klip koji vidite u ovom klipu imat ćete ili u uglu ćete imati napomenu ili će u opisu biti ostavljen link ako vam bude zatreba. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip posle dužeg vremena i danas ćemo raditi jedan malo zaposlenjen serijal, to je stvari koje niste znali o likovima iz GTA. Put imamo GTA San Andreas, imat ćete sa strane sve delove ovog serijala, a ako me bude mrzelo da to radim, a hoće, uđite u playlistu, imat ćete na ekranu playlistu i tamo ćete imati sve delove ubačene u toj playlisti, pa možda ima neki koji niste gledali ili ako ste novi vjerojatno niste gledali nijedan, ali neko mi u komentaru napisao da snimim za Lamara i Lestera, a ja sam to već snimio, tako da eto tu pogledajte sve. Radili smo Michaela, Franklina, Trevora, Lestera, Lamara, CJ-a, Nika Belića i ne znam da li sam radio još nekog. Hteo sam Tomija Versetija, imao sam spremljen scenarij, ali mislim da je Ryder dosta zanimljivi. Samo na početku da se izvinim što nema klipova, iako na Facebook profilu to stalno radim, ali stvarno nemam vremena da snimam, imam dosta ideja i kao sve ima da snimim kao više klipova odjednom, ali ne uspijem ni jedan da snimim. U nedelju sam počeo da radim jednu GTA 5 animaciju koju će mi pomoći neki youtuberi, pa sam se posvetio tome i palo mi na pamet da danas nešto snimim, da objavim i onda da nastavim sa tom animacijom, čisto da imate neki klip pošto će se animacija odužiti. Nemam puno vremena, budem na kompu, moram da učim da popravljam ocene, još malo mesec, dva i eto ga, kraj školske godine. Sljedeće nedelje u četvrtak mi kreće mini raspust, pa ću tu uhvatiti malo vremena da se vratim na stari put i staru aktivnost. Dosta sa pričom, idemo na klip. Lance Wilson, poznati kao Ryder, jeste jedan od likova iz nama svima poznatog GTA San Andreas, za kojeg se ispostavlja da je antigonista nakon što izdaje Groove Street Families u GTA San Andreasu. Ryderov glas tumačuje MC8, neki reper. Ryderov izgled jako podsjeća na Eazy-E, jednog od mojih omiljenih repera, a iz grupe NWA, Niggas with Attitudes. Tačnije bio je jer je umro od SIDA 95. godine, sumnje se da je još dosta likova repera urađeno po tadašnjim reperima, da Ice Cube-a da liči na Sweeta, da CJ podsjeća na Dr. Dre-a, isto također oboje iz NWA grupe, da Biggie Smalls na Smoke-a, nije iz NWA grupe, ali uglavnom i tako dalje. Ima u pesmi od Eazy-a, Boys in the Hood, kaže, ali to kao znači velika pljačka auta, nema veze sa GTA. I u istoj toj pesmi kaže, što kaže valjda i Sweet CJ-u, ili pominje se u nekoj od misije, ja mislim. Ryder je rođen u Los Santosu, tačnije u Gantonu. Pričao sam da Ryder liči na Eazy-a iz grupe NWA, a ta grupa je bila smeštena u Comptonu, to je svi su oni bili iz Comptona. GTA Wikipediji, kad sam ukucao Ganton, iskočilo mi je name is a play on real life city Compton, znači da je ime je bazirano u stvari na kao Compton, Granton, kao da podsjeća, iako ne liči ovako po izgledu, napravljeno ime da podsjeća na Compton, što je također jedna zanimljivost i vezano za tu grupu NWA. Htio sam poseban klip o ovome, sve sam vam rekao sad. Ryder je izbačen iz škole, to sam pomenuo u stvarima koje niste znali, ja mislim o Lamaru, mislim da je Lamar isto nešto tako ima sa profesorom. Izbačen iz škole, ne sjećam se ni ja iskreno koliko sam snimio tih delova. Izbačen iz škole jer je napao profesora koji je nosio boje balas, iako Ryder tvrdi da je previše bio inteligentan za školu. Imamo jedan zanimljiv razgovor Ryder i CJ-a. Na početku misije Robbing Uncle Sam. Iako je ovo u pozadini pesma stvarno igrice, mislim da jeste ova pesma u pozadini, to je pesma od Ice Cube-a Today Was a Good Day, koji je isto bio član te
Nick's Attitude grupe, gdje je bio Easy. Naduvan kao Ryder kaže, CJ reci mi kao što nisam završio školu, on mu kaže zašto si dilovao drogu još od 10. godine, kaže ne, kao nije to, kaže dobro, možda kao zato što si pustio ruke, to jest ne znam kako to žargonski rečeno, zato što je pretukao profesora zato što je nosio boje balasa. On kao, ma nije ni to, kao nego sam bio previše inteligentan za školu. Ne zna se kad je Ryder ušao u Families, ali penjući se, da tako kažem, kroz pozicije i rankove, postao je Sweetov jedan od bližih prijatelja i nakon odlaska CJ-a kad im je umro brat Brian. Families su počeli da gube uticaj i moć i novac od strane svojih rivala Ballasa. Big Smoke je pokušao da ubedi Sweeta o benefitima prodaje droge, ali nije uspeo. Kasnije se našao sa Ryderom u Ryderovoj kući gde je uspeo da ga ubedi da se priključi njegovoj novoj alijanci sa Ballasima. Kasnije ta alijanca dobio nove članove Vagose, rusku mafiju i tako divne policajce. Nego da krenemo sa događajima u samoj igrici. Mislim da se CJ i Ryder prvo sreću misiji Ryder, a kasnije na groblju gde su napadnuti od strane Ballasa, gde su Ballasi uništili Smokeov auto. CJ, Sweet, Smoke i Ryder idu na biciklama, sigurno što tu misiju prešli jedno milion puta, ja znam da ja jesam i ta misija mi se stvarno smučila. Sweet se odvaja kako bi kao navukao i Ballase, kako bi oni mogli da se izvuku. Njih trojica su praćeni jednim autom Ballasa. Ballasi nisu nišanili ni u Smoka ni u Rydera zbog te njihove alijance, ali što su braća Johnson nisu to provalili. Smoke odbija da puca u auto Ballasa, ali Ryder ipak puca. Ryder nastavlja normalno svoj život u Grave Street Familiesima, često viđen sa CJ-em i Sweetom. On zapošljava CJ-a, odnosno nas, da radimo razne posliće za njega. Vozimo ga do Wells Tucket Pizza, restoran brze hrane u Idlewoodu, gde Ryder pokušava da opljačka, ali menadžer vadi pumparicu. Mislim da se to dešava na početku, kad idemo da se šišamo i tako dalje. Zatim Ryder upošljava CJ-a da ubije nekog dilera, a i nekolicinu Ballasa koji su povezani sa kućom tog dilera. Upošljava ga u krađi oružja i tu više navrata. Ryder, Sweet, CJ, Smoke idu onaj Clacking Bell, restoran brze hrane gde vide Ballas i kreću u taj drive-by shooting, to je ono kao vožnje i pucnjava u isto vreme. I vidimo Rydera u još nekoliko navratu tih drive-by pucanja. Svi zakazuju sastanak u Jefferson motelu kao između podgrupa Grove Street Families u želji da se oni svi ujedine i da se bore protiv Ballasa. Na tom putu do tamo Ryder, to je kad su već ispred motela, Ryder kritikuje kao gangstere što nisu iz Grove Streeta u Families. Sweet ulazi u motel i policija pravi se čekušu i prekida. CJ nije htio da ostavi brata, Ryder i Big Smoke su pobegli i ostavili da se rokaju sa policijom. Misija Green Sabra, to je prekretnica, znači dok Sweet objašnjava CJ-u da ide da napravi neku sačekušu, da napadne Ballase, Cesar Villalpando, dečko njihove sestre, javlja CJ-u i kaže mu da hitno mora dođe u uličicu jednu, u Verdant Bluffsima. CJ i on se nalaze gde svedoče sastanku između nekih Ballasa. Tu se pojavljuje Smoke, Ryder zajedno sa Frank Tenpennyjem, Edim Polanskim, to su oni korumpirani policajci, članovi Crasha, to je kao navodno odeljak u policiji za suzbijanje kriminala, ali ispada se da su oni svi antigonisti koji su u dealu sa Ryderom i Big Smokeom. I iz garaže vidimo da izlazi auto Green Sabre, znači zelena Sabre, i taj auto je korišten u ubijanju CJ-eve i Sweetove majke, što znači da su možda umešani, šta god to značilo, znači da su ih izdali. CJ odmah ide da spasi brata iz zasede od strane Ballasa, Sweet je povređen, ali CJ mu pomaže i ubija Ballase, policija stiže i oboje bivaju uhapšeni. Sweet ide u zatvor, a CJ-a vode na onu planinu, Whetstone se zove. Tenpenny, Pulaski i Jimmy Hernandez ga odvode. Smoke i Ryder tada preuzimaju kontrolu nad Familiesima dok ovih nije bilo i ubacili su Familiese pod tu alijansu. Tenpenny naređuje CJ-u da se trži što dalje Los Santosa, Grove Streeta i tako dalje, ili će Sweet biti
u velikoj opasnosti pošto je on u zatvoru, to jest u bolnici zatvorskoj. Groove Street Families biva preuzet od strane Ballasa, tačnije Groove Street, i Families sada rade za Smokea i Rydera tako što preuzimaju pošiljke i droge. Cezar saznaje za ovo i informiše Karla koji nekolicinu pošiljki zaustavlja da stignu do Los Santosa. CJ ide u San Fierro, ali uz Cezarovu pomoć uspeva da slika Rydera i ostale iz tog loko sindikata sa kojim oni rade posao. Nakon što ga je slikao, CJ ide u San Fierro gde se nalazi s onim Japancem, Kinezom, šta god da je, Wu Zimu. On je lider trijade i sa njegovim asistentom Gupijem, koji identifikuje lidere, ali mu govori da su to agenti na tajnom zadatku. U misiji PR-69 Ryder i Mendez su kao u dilu i uz pomoć trijada oni uspevaju da ubiju sve. CJ i Cezar ubijaju Mendeza, a Ryder pokušava da pobegne brodom, gde možete da ga snajpujete ili da ga jurite brodom. I neposredno pre ubistva CJ mu kaže kao prodao si na sve Rydere, kao sve si ne zajebao, na što mu Ryder odgovara ja sam jebeni genije. I eto, vidite kakav je ispod genija. Ryder je onako glasan, nekako nepredvidiv je, uvek pokušava nemoguće, ima jako kratak fitilj i posjeduje, mislim da ima, ali nisam siguran, Napoleonov kompleks, to je pati za time što je nizak, ne pati, ali ono nema pojma, kao ljuti se, nema pojma, misli da je uskraćen kao zato što je nizak, vamo tamo. Vidi sebe kao genija i Ryder je veoma, da kažem, strastven kao Familiesima, kao veoma im je, kako kažem, odan, ali vidjeli smo kako je odan kad ga je Big Smoke vrlo lagano ubedio da zaradi male pare, da se okrene protiv svojih. U većini scena on je ili nadvan, to je u većini kad scena on drži joint u ruci. Bez obzira na fori za visinu, Ryder je više od CJ u igrici, bar se tako čini, tako je napravljeno, a CJ-eva visina se uopšte ne pominje, valjda ne znam da li je to neka greška, ne znam nija šta je to, ali nisu ga, nemam pojma, napravili dovoljno niskog ili nemam pojma, uglavnom nikad nisam zapazio da je nizak, to je znam da je CJ onako normalne visine, ali nisam zapazio da su iste visine, to je da je ovaj nizak, nebitno. To je bilo to, ovo se malo odužilo, imamo dosta o Ryderu, znači Ryder je izdao sve, izdao Families, izdao Svite, izdao CJ-a i na kraju je umro kao što se to desilo i sa Big Smokeom. Ostavite like ako vam se vidio i obavezno u komentarima pišite za koga sljedećeg da radim stvari koje niste znali. Imamo tu još dosta, imamo Tommy Versetija, imamo onoga Clouda iz Trojke, imamo Big Smokea, ne znam, imamo dosta tih spornih, pošto smo sve glavne protagoniste uradili, nismo samo Tommy Versetija i Clouda, ali te neke sporene protagoniste kao što su, to ne protagoniste nego likove, kao što su Lamar, Lester, Ryder, možda eto sljedeći bi mogo da bude Roman Belić. Uglavnom to je bilo sve, izvinite na ovoj neaktivnosti. Mi se vidimo već u nekom sljedećem klipu, a do tada pozdrav. Ajde, Lamar, Francuska, kuće, zajedno sa Denise, ti održavanje ovo, kaj se ne vidim da Lamar je više vremena, ali to nije ispadalo to je onako i to je bilo sve za